да 4-cü tut. Muzos erkek. Üsküstüğüne asılıyla şu üske. Soskaları vardı kırarcı. Yumuşak. Jelini mıhtı. Tösöskaz işteydi. Bu 5-ci tut. Assalamu alaikum urmatlı bizdin kanalın görücüleri, mal çarba görücüler, salamatсыздарбы? Ekran astında turgan uşul uylar satuğa çıktı dostlar. Nazar salıp göңүл burup görüp turuңуздар. Бул uylar ekөөсү туган. Швиц пародасындагы музоолор. Мынакей көрүнүп турат. Ээси маалымат берет. Бишкек шаары авторынактын арт жагында Студентский айылында жайгашкан. Бул уйлардын адреси. Туугандар, номерлерди коюп кетебиз, чалып, байланышып, ээсинен маалымат алып, биз бербеген маалыматтарды алсаңыздар болот. Доставкаларын уюштуруп берет. Сурап көрүңүздөр, чалыңыздар. Ушундай уйлар сатууга чыкты достор. Ушул уйдагы бар ичинде могу музоосу чоңоюп калыптыр. Швецтен түшкөн экен, осьминение болуп, 1,5 айлык болуп калыптыр. Эркек, экөөнүкү тең торпоктору. Анан дагы бооз уйлар бар. Алдыда көрүп туруңуздар. Үйдөн алсаңыздар, мына ишеничтүү туугандар. Үйдөн алып, эгер жакын жерде болсоңуздар барып, саап көрсөңүздөр болот. 4 эмчектери тең иштейт экен. Видеого лайкты басып көрүңүздөр. Башка бир туугандарга көпүрө болуп берели. Эгер издеп жүргөн болсо алып, иштетсе, мына насип кылса, буйруса, биздин каналдан алдык эле деп сүйүнүп, бизге көргөн жерде салам алейкум деп турса, бизге ошол жетиштүү достор. Анда эмесе видеону көрүңүздөр. Бишкек шаарына жакынкы авторынак артында Студентский айылында турат экен. Мына тиштерин дагы ачып байкем көргөзүп берип атат барго. Мына көрүңүздөр. Андыктан түрдүрбөй көрүңүздөр. Видеону бөлүшүп койгонду да унутуп калбаңыздар. Мал чарба көрүүчүлөр, чалып маалымат алсаңыздар болот. Биздин канал аркылуу мал сатам десеңиздер, описанияда номерлерибиз болот. Чалыңыздар. Бүгүн 18 февраль 2025 жыл. Мына желиндерин көрүңүздөр. Бардыгы иштейт. Жумшак деп жатат. Жеңелерибиз кыйналбай саайт, буйруса. Сиздер алып барып берсеңиздер, жеңелерибиз саап, сүт менен камсыз кылып балдар ичип турат деген ойдобуз туугандар. Андыктан көрүңүздөр. Жөн көрбөстөн лайкты аябай эле басып коюңуздар. Сиздер үчүн жеңил. Мына бооз, жакын бооз экен. Анда кеттик туугандар. Dördüncü muzoosu. Muzoosu üsküstüğünde asılıyla şu üske. 10 gündük. Uydun süt hazır. Dandığı moment 18-20 berip atat. Dördüncü tut. Dişini açıp koyunca. Boyu 1.40. Bak. Bu da 4-cü tut. Muzos erkek. Üsküstüğüne asılıyla şu üske. ...18 litre süt var. Muzosundan sırtkarı. Bu da 4-cü tut. Dişini açıp koyunca. Dişin. Bağısı şu 200 erkek torpağı meyen uydun bağısı 210 binden kemi var. Soskaları vardı kırarcı. Yumuşak. Şu 8,5 ay boğaz uy var. Alatorpar adasındağı. Jelini mıhtı. Tösöskaz işteydi. Bu 5-ci tut. 25-30 litre geçen süt bergen uy. Üsküstüğünde asılıyla olgan şivizke. Soskalar rабочий tötö. Dişin. Şundan joğun uy. Bak.
Bunun bağısı 200 min kemi var. Coş. Zapasları mıhtı. Şu luy var. 308 ay boğuz. Üsküstöyne aslıyla buldağı. 18-20 ağa sen süt bergen. Jelin başlap kaldı. Buyursa. Coş. Soskalar ramos tötö. Dişin. Dişin. Cak. Şu. Bunun bağısı 140. Düşürüp verem.